TV8 whaatara whatu I le pa ia ma le mamalu o le tātou o tulu. Ia, I le nei tai au, ngā so luasu matasi. Oh, you like? Masina you like? Today is Wednesday for week 2 lectures for semester 2. Our important notices, our official timetable for semester 2 is available on our website, www.nus.edu. Any clashes or any questions, please see your lectures. My low timetable for PCT at this program. Man, we have tai kana me ya le fa fonga le mamalu ma le pa io. O alo foi mai tai o lo awai mai le tātou university ya pera sa no le mai tai ya karamedi. Ya o le tātou timetable por fa nga so lo ngoma tau. Ia na lo ilungo le tātou website por le tātou pengo fam talanga. Ia ma tātou Facebook page lo ia ilunga. Ia a fa pea o iai ni fa fita o ni fu ngale o fa atasi mata o pu le taimi tasi. Ia e ta ua lo su. Ia e va ai ia la fa ia onga ia po le fo i o lo o va ai ia le tula. Ai le fa tai se yo le. Le va so na lima a ka me. Pa to ala me le fa mai o so. O le na a le wo le va na fa mana tu atu. O le va so na lu ni. No winga. Our other important matters are course change application forms and our program change application forms. Deadline this Friday at the Student Administration Office. If you need to uplift an application form, please provide your invoice. Go straight down to the Student Admin. We open from Monday to Friday from 8 a.m. to 4:30 p.m. So our closing time for our deadline this Friday, it's at 4 o'clock. Ia o vai ngan la ka me e ta o vai ngan le ne sa no ia I le fa fo mai ma tua ia me se fo ia e ta to university o le su ia inga le o mata up pe a fa pe a wa o ta o lo mai tau to ai vai ngai fa fo mai ina ia a to le ia pep ko requirements program requirements e da tau ona ausia e le li po te mai tai ia onga wa a fa de tonu fo le filinga o mata upu ka me e ono o si tulang fo nga le fau Sale ya po tulanga na ia le usa no manino ia le sunga ya karameli ia a fa pe ni swinga I mata upu ia fa so ta I le tatou official administration o lo ia ia tatou pepa fa tumu o ina te tau ona whātumu ia pepa ia matoi tu wina I laro tātou o visa e whaangata I le aso wharai e whaangata I le aso wharai se si vo I o vo le aso mafua ko ala mai e whaangata o le aso lulu le nei aso tofi tai au ia ma le aso wharai ia e whaangata la I le tu lai wha o taimina ia e tapuni e le tātou o visa Ole si foi tato application, a deadline for this Friday, ole tato credit, ole cross credit application form. So we close also this Friday, the 23rd of July at 4 o'clock as well. If you need to uplift a copy, you can also visit the Student Administration Office. And also for more information regarding our course changes, programs, as well as for the cross credit, you can find it in our NUS calendar 2021. You can find an e-copy on the NUS website, but if you like a hard copy, please come on down to the Student Administration Office and uplift a copy. Yeah, fai o iai ia se ali ipo se tamai tai ia o ngol o mana o e fatino ina vai ngale tau le cross credit. Po se mata po foi le no na tau ave ina mo se university. Ia po o se mata foi na po spokala me foi na ave mo tono tau university. Ale la ua ele pepa le ua mana o e le wa ave termine le la mana o cross credit pe tu ina tu se maka ia o lo nga maua mai I le mata upule na ia o le vaenga na e whaangata fo'i I le aso wharai rono winga ia mautinoa a whai o mori I mata mai tai awa pea o le ata mafo fo e whaisa cross credit wha mole mole susu I lalo tātou officer o le administration ia o ina maua mai le tātou pepa whātumu ia o na whātumu lea
Ia on toi fa fo ile la lo tatou ofisa dia ai a mautino. Ia tai for Father's Friday. Wa umma on fa tino vai ngale. Exactly. And another important matter, today is Wednesdays, and on Wednesdays we have our cultural hour. Our culture hour is from 12 to 1 p.m. So no classes are held during this time. So, and we also introduced just last semester our Whaingalotu, our Wednesday Whaingalotu at 12 p.m. up at the NUS Valley Samoa. So hope you'll all be free and are very welcome to come join us for a nice afternoon service. Sa ole ka meli mal fa fonga mai ara tatou tulu. Ia e tai ala ina nga luenga tatou university. Ia e o fa tasi ar fa tino mal fa lenga. Ia pena sa no ia le sunga ka meli. Ia ole July se fulu male lua nga i tas. Ia ola fa tino ina tatou whainga lotu. Ia le tatou Valley Samoa. Ia ole a tai ina fo i ele kare se so fatas. Sui fo i ole fa poptonga ai kare se so fatas. Ia la tu facino ina vai ngale. Ia mo malu la tatou whainga luenga. Ia o te loa te le la tu na o mai mafatianga o tai au. O te lo fo ia na fa fonga mai. Ai se me o mafo do lotu. Karamit. Se me foi te sau na e fa le tonu ia lo ma fo fa. O le tulu vai ai le tu ta se fulu mai lua ta fe lo ai o Valley Samoa. Mo mori fa ta se tatou mafatianga i le tu. Mo tatou talonga. Ia ina i mafai o sa mo dio tatou fai vale nei aso, nei vai aso. Ia man fa ngaso longo ni semester. Karamit. Ai pe ka me ere na o nei e fa nga solo se ia mai e foni ai kwata fa la o sa o le dei ia fa na wa o ta u fo ile vai nga mo uto o tsalu ai man tua o tsalu eu fa ta si mo fa yo le mau ai le na tsalu ia la ko keu la ko o ngai ko ngol ko ko la nga mai al kai au ia ta u vai nga le ta tso fa na wa o ta tso au vai fa ta si ai. Also, a big announcement as of yesterday, the new Dean for the Faculty of Education. Our new Faculty of Education Dean is Miss Alo Celia Pausisi. A big congratulations from the morning show and the Maleifua Mai team to you, wishing you all the best for your new post. Maleifua malo le ne tau il tatou pro kalame. Ia le fionga ia alo. Ia si dia pausis dia o tau fia lo ia fai mataiulu ia o le tatou sa whainga wa awa matango fia ia mori fo fa malo ia i le fionga ia to filau Dr. Fangmele Swali o le fo sa tu la i mai le foi ia i tau sanga wa mavai ia le ala ua pale mai fo i se tasi o tamai ta ia i le tatou to finga lea ia mori atu fa malo alo ia i leo tau mwhai, ia manuia tele o whaiwa wha manuia le tua, tai ara ina u fuafuanga, ia wale tai ina o le tātou sau whainga, ia mo le isi tolu tau sanga. Our upcoming segments. We just have been advised that the Vice Chancellor and President of the National University have sent in his regards and greetings to the morning show team, but as well as to our viewers tuning in on our Facebook page and as well as on our TV channel 8 on our digital Samoa. Yeah, moli mai le whamalo, ili nei tai au, ma le fionga i pulisili, ia o le sui pulisili, o le mamalu o le pulenga ia i le ngata tatou pokalami a o tou malava o loo mai mo mai lenei tai au po fea lava se tafa o le ralolangi ia ma se tuli manu foʻi o le tatou atunu nei o loo e mai mua mai ai mo moli atu o le faamālō i lenei tai au good morning ia mai le tatou pulisili o le tatou universite sui pulisili ia ma le mamalu o le pulenga. Yes. Yeah. And also a special good morning from our Faculty of Technical Education Dean, Miss Lee Netta, as well as our Secretary from the Oloamanu Center, Miss Telepinati. Whamalo atu, ia, i rau whionga i le tai ulu, ia o le tātou vaenga
po sa fa ingom cha cha ese na fio nga ya lineta ulu fale tai mani akaroi good morning lineta ma lo le usu lineta ya e fa cha lo fo I Kermit I ali I macam chai fa ya onga fo I o le cha cho sa fa inga le ya fa cha lo fa chuai le fio nga ya le mamea a tonio ya o le fio nga ya tu meki ia fa pe fo ia le a fio nga ia le au I tulang ia o le tatou vaenga lea o lo ta iulu I vaenga mam ta se fo I tono le sa fa ia fa ta lo fa fo mai ta ia tet ma futa man le ta tele ia fai ma fai sa nga luenga e ta u ala vale me fai ma omi fo la computer ia ai le ngal mata mai I tatou show ia a ta u ma futa mai fa ta lo fa fo ia tatou administrative assistants ia ko secretary tono za to university ta u fo nga luenga vaenga le Kermit sa ole ia ta u nga luenga vaenga le ia ona po ia e lima ma vai ia li ima tama chai fai haonga nga e ma mana o mia le social ia pe fa pe tai ne ko support staff yes ia pe mai foi ala pe usa como faca o que se cofea o le mena le o tau le o tau fa mana cho ia teli ia tau fai on fa ngari ko fe de fa tau o tu tai au mai le ma fai on mis on ma cho vai nga fa tau on ma lu tai au Kermit e o so tu lo tai au e tau la va na fai se ma lu tai au ia fa tau fa nga so lu wai ale le leina na fa ma dia tamaleo ia tamaleo malava se tu lo fa fonga le tunu ia ele o so le fo tai au Kermit ia man mai mo mai ala tatou o tulu ia e ai fo inisio tatou malo fa lo ngia ia tatou po kalame de nei aso Kermit ia le ala fe ngai ele sunga ia Kermit ia mo fa tata no ina fo inisio ina tou le a o mai ia mai tau atu ia le a so mai o le tatou tatou representative from Center for Samoa Studies ia vai nga o le lau mua so enga tau Samoa ia so mai e male sa fa ingala le o education ia a tonu o lo pe te ua a fio mai le fio ngai le te you forward ne o sa fa ia sa to fa ta lo nga nei ta ia ta to fa mai a le School of Maritime e so ia le tu fia fa tu male la to vai ia Kermit o ta u le School of Maritime o te fa ta lo fa lo ia o lo mai mo mai le e so le a fa nga venga chai ta so ia le fio nga to papa doa tu le tufunga o le fa ia onga le Maritime o le mai mo mai lunga o le va ale alu to la o termine ia o lo fa tau wina ia ni sio ana vai nga foi fa ma le ina I tu langa em fai na me o fai au o na la tu nei e to tau ana fai au ma o lunga fo nga le practical e fai le practical lunga sami e tu li vai nga tau le si time ia fa ta lo fa tu si o so auto ia ma tu mai ta to po kala me ne ta ya lo pe ki o sa maska fai sua mai ko era ia dus but thank you very much to Vita. We will be going on to a commercial break, but when we come back, we will be interviewing our Center for Samoan Studies representative for today. So stay tuned and don't miss out.
Save lives. Ai te lei ulu fale i lotoa. E te tau lava o na fulumau lima. O lo iai lava se te pua uma o na saunia. E ao na munumurita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tato o loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tili mama, whasau i ngai leona. Good morning and welcome back to the NUS TV channel morning show. Here with us today is our representative from Center for Samoan Studies. Good morning, Mathieu. How are you this morning? Yeah. Mamia fatai. Afatal fatu le paia ma le mai mo mai Samoa nei tu lar tai au. Ya malor soi fu mo ma lange ma. Okay, today we would like to talk about the teaching programs that is offered by the Center for Samoan Studies. Yeah, we have three teaching programs within the Center for Samoan Studies, Samoan Language and Culture, Archaeology and Cultural Heritage, and Development Studies. So, po kalami na nga ito, ulea ito le tatou laumua. Penao na ofai na ito le tatou laumua. Ele ngata fo ilea, olo ilalo fo le Center for Samoan Studies, the research and publications. Fai ai le just to sing like the Journal of Samoan Studies. Yeah. Le wo o le volume 10. Oh, okay. Now 2 more volumes le salope publish end of this year. Ya lau tam fai e fatino asu enga. Mo so se vai nga lava o tatu university. Oi fo ile fai a onga po se si fo I tangata su e. E mana o e publish an article. Ya em fai na mai lalo le o le Journal of Samoan Studies e a foi nei. Fa pena na lo mi ai. Publish na article. Ia e count ai foi langa CV and also ta sina vai nga lifi foi lunga na tulanga. Ka o le temi e fiol ina langa pressure. Okay. Le la mo mai Samoa o vai nga na e tolu. O ina I te tono le Center for Samoan Studies. O le ngangana maleanga no. Le o ina le ngana maleanga nuu ia whapena fo'i ona o ina le taupu tautala eli manga nuu tu fasolo Archaeology and Cultural Heritage ia ma le Development Studies o le Development Studies ia o multidiscipline program le kukungu le tono tatu center so le sila vaenga tau e fia tala noa tuai mo le mai mua mai ale atunu o le tūlanga lea I le au whainga o mata upu e mawhai ona au sia e tamaiti. Ona whaau ule I le porkalame le Bachelor of Samoan Studies. Pe on sila fia ele o iei se certificate. Ele o iei fo I se diploma.
ale lau mua susu e ngam tau tau Samoa e a matasa o ia whailonga ale lau mua ile Bachelor of Samoan Studies umala Bachelor of Samoan Studies, then we move to postgraduate in Samoan Studies, Masters of Samoan Studies, and PhD in Samoan Studies. So ole tulanga na o yele por kalame tono le lau mua susu e ngam tau Samoa ia ole au whainga la o mata upu e tau, courses e tau na au fia i te tonu ole e mau aile whailonga o Bachelor of Samoan Studies e luas fu mal wha. E luas fu mal wha, courses po pepa e mwhai ona au sia e tamaiti. Ona maua lole ma maua lona wha ulo na whailonga o Bachelor of Samoan Studies. Umalala na rufu whana. Ai mana o ia le tama o ngai wha au pea i le postgraduate in Samoan Studies. E ongo courses. E ongo courses e mwhai ona avein, tau avein. Ona mawai fo i leo na whailonga leo le postgraduate in Samoan Studies. A mai a fo i la leo no courses nga o umona whiwhi. Ai au sia ia le average 65 above. E anga vaai ona anga i lunga e tau aveina le Masters of Samoan Studies. Le matua o whaiva i suenga tau Samoa. Ia uma foi la ona fa ulo na fa ilonga o le matua o whaiva. Ona nga va fo i lea ona anga ia tuilunga. E sa ili no fa ilonga o le fo ma ia tō whamanino. I suenga tau Samoa. Ia po le PhD in Samoan Studies. So ole pathway nga le anga ia tuilunga a mata mai le first degree, bachelor. Se yo o lava ilunga i le PhD. So le pe le whaamamanga nga mo le mai mua mai ale manu le tunu. Mole Silvia? Yes. Okay. Ile tulanga lea for the Bachelor of Samoan Studies. Oha ia entry requirements mole pol kalame. Ole entry requirements ia le Bachelor of Samoan Studies ia pasi ia le school certificate. Ma le sasalasi ale ia 12 ma le ia 13. E anga va aiona sau enroll i lalo ona taluai. I le Center of Samoan Studies, ele ai se la tau foundation program. Pasi mai la tamaiti au i le Faculty of Arts, FOBI, whapena fo i ma le Foundation Certificate in Science, o le Education, maisi lava, Nursing, maisi lava, ia Foundation Program i te tono le NUS. Pasi mai la tamaiti na, ona whiriwhiri lelo tamaiti na, peo mai na lo mātou. E tadia fo ia tamaiti na mai le whau ina pasi le Foundation level. I le isi tu, e mawhai ona o mai nisi tamaiti as a matured student. Tamaiti tangata fo ia wa leva ona whainga ruenga. Ma maua ala tu spasi fo ia maua i training sia asa awai. Paua le mea ia ausia le luas furta usanga le matua o soifua le. Mature students. Mature students. Ia tilo atu la ia mātou fo ia lo whaia assessment o anga certificate au mai. Toa ma le working experience. Whaopopo ia ma le reference a mai le pule la e whainga ruenga. Ia na mātou tilo leo, i ngā la tasina na au wala fo ia mwhaia ngā mwhaia tamititi o ngā enta ia le porkalame. O le tilo fo inga le o mai as a mature student. Mwhaia ngā enroll. But e le vaenga ngā, it's depend on discretion of director. Pe a tilo atu e anga vaa matala whea ngai. Ia to mai ma ngā vaa o tangata le wasau i lalo as a mature student. E mwhai ona enroll i le Bachelor of Samoan Studies. Ai a whai a tilo atu e le anga vaa. Ia ele mwhai fo iona. Le sina mea fo ile le whailo atu ai le mano le atunu. Se ilonga e atoa le luas furtau sanga o le tangata. Whapatoa mwhai leo na sau i lalo le tūlanga le as a mature student. But ole option mua. E through mai ai le afo inei. Le foundation. Toa mai la ia le rung. Ma tu tadi anga fo itamaiti fo i le wa transfer la to program. Tu te inga itamaiti fo i sa o ilalo le Bachelor of Education. Le wa transfer ku ilalo le Bachelor of Samoan Studies. Fa penga fo i si tamaiti sa itai le maritime training, mo si tamaiti na i le art science. La wa fo i wa fa la to option. I transfer mai lato por kalame manga o ilalo le Bachelor of Samoan Studies. So le foi mo te talia ia tu inga vainga fa pena. E fai se feu tu inga matin sa isi faculty. I dalo tu la fono le program change. Mo se le fia mai le manu le tino. Okay. So for a Bachelor of Samoan Studies, our entry requirements, you either pick a foundation graduate
or you can enter in as a mature student of the age of 20 years and above. And you also have to provide a work experience, The reference reference from your current employment to help support your request. Our application for admissions is available on our website, www.nus.edu.ws. You can apply online, but if you like a hard copy, you can visit our student administration office or email studentinquiries@nus.edu.ws. Matthew, can you also explain to us the entry requirements for your postgraduate diploma for Samoan Studies? So you first enroll in a Bachelor of Samoan Studies. Then you, after graduation, then you can apply for a postgraduate diploma in Samoan Studies. So you are taking 6 courses. 2 compulsory core courses and 4 electives. So, and then you try to reach 65 above average. To get the P3. So then you eligible to enroll for masters in Samoan Studies. Okay. A whaia e tele maua le 65. No winga e ngata iala oe ila postgraduate in Samoan postgraduate diploma in Samoan Studies. Okay. So the entry requirements na nga ia pasi lau Bachelor of Samoan Studies. O nga mawhaile o nga e alu i postgraduate diploma in Samoan Studies. Take 6 courses. Yes. E ongo courses e tau aveina. Ma ina courses e ongo e tatau ona maua le average e 65 above. Ai afa apea 64 below. No winga ngata ala o e postgraduate. Diploma in Samoan Studies. Ile mawhaionga e anga vaa e ke alua i le masters. Okay. So mole tasina vaenga taun clear le whaafonga mai ai. Alum whanau le tunu. So ole entry requirements nanga e te alua le postgraduate diploma in Samoan Studies. Ia pasi mua lau Bachelor of Samoan Studies. So I find mena e tamwhaia advise students, especially the new students enrolled in the program, take 1 courses part time. Because most of the students here my postgraduate e ofo ia ile development studies la kuma a center. O meu o part-time students, to tele o la to tangata whainga luenga. So for the first year, we advise them to take only 1 course. O wa faisi taf ke le o le polkalami. I mean, wa faisi taf o inga le marking, and also le quality of assignments o me whapenga. Yeah, you know, ka koia ka su you know, e whainga ka fo inga le whailau ngā luenga, whalawelave o lau ainga, fa opopo malau study de fa. Yeah, too much for ia. Oi, a fa pela e ole popo lenga le ia. E tele e ave ia course se luo. Ole popo lenga ne ite I over pressure. Okay. Stress ia tu poilo se fala velave. A ole me pito isili ona taua. Ole le maua le o maka. O tongi e te tau no maua ile 65 le average le pe a total uma ia. Ia courses ia ono. So me langa e tamwhai advisor ia students, especially the first year students in the program. E ave ngā le tasi le course. Ia a whapeala ua sila atu ia senior lecturers for ia tātou, ia ma le director, professors ia. O la ua mai le results o le ko slenga ave mua maua lunga. Ia whako advice la ia le ave le lua. Okay. O laua I loa, laua I ele nau. But the first year, we advise them to take only 1 course. 1 course. Not only development studies and also Samoan studies I Lalo Pokalamen Center. Would you like to share what kind of career paths these qualifications can help tatou students here or my join? So you are asking a very complicated question. Ia, mo le whaafonga mai ale atu nuu o tatou titilu tele. Try to take away that kind of mentality, like talking about Samoan studies. Then most of the people think that Samoan studies is specifically for language and culture only. You know, there's a broad meaning of Samoan studies. E ile winga lau tele ole upu suenga I mata upu tau Samoa. Tau te tala noa I le porkiki a Samoa, tala noa I le... That's why development studies is all about. The program lea, that's why we call it is a multidiscipline program. So maybe next 2 weeks, Brian will come and talk about the development studies. But I try to sum up you know, the issues here tala noa inga I lalo le pokalame leo le ngata o le Bachelor of Samoan Studies. O le postgraduate diploma, whape ngā fo I ma le master.
pe a maua o whailonga whapena. O le ngaluenga le tatau ona e anga iai. E mwhai ona e alo i tau le Lands and Title Court. Okay. E mwhai ona e whai ngaluenga i le Samoa Tourism Authority. Okay. Fui le tau na tata mai moa mai. Whai ona e whai ngaluenga i le MESC. Whai a onga e whai ngaluenga lalo le Language and Culture. Le tai o. So le MNRE e te le a ngaluenga i mwhai ona e maua. Pe a maua lau whailonga leo. O le Bachelor of Samoan Studies solo tu una o le tūlanga na. E leo whai mai le tatou porkalame a mea o le tatou whailonga o le Bachelor of Samoan Studies. E specific lavanga o le Language and Culture. Remember o le fo ilalo le Center le Archaeology and Cultural Heritage. O le a tau whaatotolo o le tatou porkalame na. Ia onga o le maua tele fo ion tatou local archaeologist. Now we rely mostly archaeologists mai fafo. E o mai help out ka ko le program. But anga whaapea fo iwa to tele ni tatou qualified archaeologists like wala to iai ia masters, PhDs, ma professors. So wakakau fo ion kilo o le si le vaenga wa tau ona nga iai ka ko Pokalame Center. O le tilo fo ile postgraduate diploma in Samoan Studies majoring in archaeology and cultural heritage. So afungi next week lela sa wai Muhammad de kalangoa mai le ile vaenga le ole ACH la ko ai pio se fa pulanga na o Pokalame ia te tonu center. Foi le ina ne ite I wa fa apea le atunu. When talking about Samoan studies fa apea le nga le language and culture. Ave ese ako inga mafofonga ngam tatou Samoa. E te le I o mata upu ma issue sia tala no ina tonu le atunu. E a ofia I lalo le Pokalame lea. Ma o ina I lalo le Pokalame lea. E o fo I tātou tala wha asolo pito. E o le history o tātou. We talk about Samoan history. Tala noa I lea fo inge. I tūlanga ia le politiki a Samoa. Christianity in Samoa. Koso e pe falling mai o le Samoan studies. O maka upu e a ofia uma I lava Samoa. Not whapea ngā o le nganga, nu uma le ngangana. Tom whaia avi ese tu ai ngā mentality whapea nā o le tele tangata ia whapea mai. Ia, oisi a tangata u whapea mai. Ia, te alu ave nā Bachelor of Samoan Studies o le ala u mga ruenga I maua. I'm telling you ma prove ati a te autou. O le tele o kako students ia waki tua. Wala u tele o la tō malamalamanga. E le ngata la o le anga, nu uma le ngangana. Ai whapea fo I maisi mata upu pe o lo talanoina. Pe o lo whaiatu. Te lo soifua malolo ina o Samoa. O le soifua maroni o ngai tonu Samoa ma le telo isi mta au whapena le au fia uma I lalo Samoan Studies le tau talangia I tonu o le tatou university o le mai mua mai le atunu. So for more information on our Bachelor of Samoan Studies, our Postgraduate Diploma in Samoan Studies, our Masters in Samoan Studies, and PhD, you can find it within our NUS Calendar 2021. You can find an e-copy on our university website, but if you like a hard copy, please visit the Student Administration Office and uplift a copy. So please, Matthew, any achievements or any highlights for our Samoan Studies team from Center for Samoan Studies? Ia tele a ia achievements wa ausia le tatou Center for Samoan Studies comparing from the last 10 years. Ki kilo le terminate grow the program. Number of students were increased. Increased number of students, increased the number of graduates. A tilo fo ila ile tulanga I tua ile working environment wa ta vai fo wa to tele a ta mai tina fa o to le Bachelor of Samoan Studies o la u fainga ruenga maualunga I tai ta to malo to no malo mai si fa la po tonga tu ma oti o le si fo I tu tilo ia within the center lava la to ia wa tele fo ia o la international accredited le tatou development studies ile tunu I fafu masalo paulo le Pokalame tatou ile afa ile tulanga le tatou development studies o la internationally accredited tasina achievement o le tatou Center for Samoan Studies titilo fo ila ia o le ala fa u nei tatou first PhD in Samoan Studies so tasina achievements fo ile o le Center for Samoan Studies la to o le PhD mua ile anga nu uma le fa Samoa e pe fo ila e a fo ine e fa malo si au ai fo ile isi vaenga o mamalu le atunu e te tau fo iona e fia e o mai anga
O le wo mai uia ile to tele o tangata matutua. Matai ma le tele o tangata matutua foi. ACEOs ma CEOs ale malu. Le wo mai enroll lalo tatu po kalame le ole Masters of Samoan Studies. La wala to i lo le tu langa mo lunga we tatu po kalame. Ele ngata ile wo tilo foi le ai le si achievement le ale. Atava ai tu nei ile social media matava ai nei fala velave ai. O le tele o isi tamaiti na o ngai nei sent. O la wa tu to o mai. Wa fai mafai la unga atu la fale ainga ile faatino ina ona tu fala vilavi so tasi na vaenga fo ele mita i tanto senta le singa achievement le au senta mele we ole quality o tatu tamaiti wa tu tua le ngata fenga beng ai wa ave ma tu la fale ainga fa ia fala vilavi ia titilo fo ile wa nga ia tu ile le volume sfutasi sfululua ia tatu Journal of Samoan Studies tasi na vaeng le wa ta pena nei le tatou mea sina conference le fufu fai nei le ile study week bachelor study week ya October le fufu fai ngani mea sina conference tasi na achievements o tatou Center for Samoan Studies o le mea sina conference e mo ilang o le mea sina conference o le fono fa va ma lo university ai tau la mua ya tatou la mua foile ile fatino ina o le fontanga fa va ma lo pe ile le nganga le la le we silingia po wa achievements o Center for Samoan Studies ya na o tip o le si foi achievement le o le Center for Samoan Studies o le lua vai astalua ile nga announce le tatou VC le full professor o le afionga ya Penelope Shofo le ala wa fo ngai o feololo ngai professor se to tono Center for Samoan Studies o tasina achievements te lea o anga i fo ile tilo le in term of qualification ma le level o to inga tangata e ta ia to Center for Samoan Studies pe tasinga achievement te le ia le fo achievement te lea le tilo o le tele o le vaenga i le media ele ngata watu no i fafo o Samoa nei o lo anga i mai lava i le center e fesiding ia ni ma fo o tangata fo ile ele ngata upu o mata upu tau ile anga no o le ngana tala fa solo pito finga le vai e fa ali etu ia manatu fo i e tali e fesidi le media le mai o le fo expose to i ma fa ali etu le te leo le ngata nga luenga fa atino tato Center for Samoan Studies and also ole to mai male ilo male anga va ole faya onga i to no tato la mo so tato samo. Thank you very much for that. So a big congratulations to our Center for Samoan Studies team for the great achievements. Please stay tuned. We'll be looking forward to our Messina conference, and a big congratulations to our now Professor Penelope Shofo. Before we close, Matthew, do you have any advice or word of encouragement for our students, our current students, as well as our potential students? I advise locally students and overseas students want to enroll on the Bachelor of Samoan Studies and also postgraduate diploma in Samoan Studies, also Masters of Samoan Studies, PhD in Samoan Studies. I advise them to come and enroll. Visit our center for consultation and show you the pathway to go. Le mele tau talo atu ai ma fa mano si au atu ile atu ave ese ma fa fa ngau istanga ta fa mai pole ala ngal wenga ma wa i fa longa le ya le wo fa ma tala ina atu achievements mani tele o afo developments se wait to turn the Center for Samoan Studies mo le sila fia lau tele awana ipu mo orta to va ai e o afo i tonu ta to university o le aya ngai tu inga manatu fa pe o fa mai le ta wan na por kalamia le uta to titilo o le tele yo o va ngai mo le o titilo fa fa la vela verta to ai po le ale le o tatou nanu a fai mariu o tatou ai ngam fala vitau tele fe nanu ie a saure si ie le fa peta o ira le tau on tatou titilo le mat fa tali mai ie wa on fa tino tatou vai ngale me la le o te talo to ile atu no e o fo ia ila to o lo ifafo matauria o le tele o tatou mai o le nga ifafo scholarship ai ila lo o le government scheme le o ifafo ia e tamaiti fo i o la u fautua la fa fonga mai le ma il tato ma lo ma ila to fili scholarship tau tua na vatua na scholarship se fulu i la lo le archaeology and cultural heritage program
ina ia mafai ona tamaiti nei la scholarship o tamaiti nei la au mai e fite ma wa ol po kala mele tonu center peno fet ele o yai ele o lavanta to local experts ile fa ile archaeology la to e mai o ol ta le por kala mele center ai watu i au tafata to malo se fulun scholarship e ofa tu i lalo le Salmon Studies e o i fafo university le fafo ya o nga mai ida ele mta pulo le archaeology and cultural heritage fa o popo ye ila to unga ye wala wa o ngan sa mo Wellington ma tele Hawaii ma tele watu u fafo Australia le ala te fa tu o to ye e fafo watu sa mo New Zealand Australia America ma Hawaii a to fia a o atili ngan sa mo o mai le isa mo scholarship mai scholarship mai sa mo Bachelor of Salmon Studies scholarship mai sa mo postgraduate masters e o al PhD penana fo ile e fo ile visiting ya po a se fautuang that's our advice a scholarship mai o to i fa ngole fia sanga sa ye lumana i tuana sa ye tamai ti tutuila sa scholarship mai nei ata tu NUS e la to mata upu ya Bachelor of Salmon Studies le foi to yo mai fa ila to postgraduate ma master pe to lu le tutuila ya no mai nei me ala na le ta talo tu New Zealand, Australia, Hawaii po fele tu. E toi fo email le tu nu e ana le ngana ma le nganu. Pero mele te fautua tu. E le ngata ni scholarship ye tu tatu to mai ti fafo. Ai fa pena fo in scholarship mai ti lai fafo nei. Pe o le ngana na fautua ngana abatu le. E ma lo tele le tu nu. Manaya Fautuanga. Okay, that is all from our Center for Samoan Studies. So please make sure if you'd like to apply for admission, please visit our website, and you will also find more information for our Center for Samoan Studies on our website, www.nus.edu.ws. But if you need any guidance, please email studentinquiries@nus.edu.ws, and we will provide a response or guidance to help you find the Bachelor of Samoan Studies and also for our Center for Samoan Studies team. So please stay tuned for our next segment. Say ole ona eva
Maleifua Mai July música atama Ole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala Maleifua mai masu e mai sa upana Tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala Maleifua mai masu e mai sa upanga Seba mai soleva Heba mai música atama Ole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala Maleifua mai masu e mai sa upanga Seba mai soleva Heba mai música atama Ole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala Maleifua mai masu e mai sa upana Seba mai soleva Heba mai música atama Ole tui sama brothers Asala se ngana la fo inu o mala Maleifua mai masu e mai sa upana A little just coming, baby. I say, pretty and a pretty
Ulu acha
silo matamali e na la suna ua mai do fia sapo ile polo vai ai se ana fai ya ole gawa e te pala ai asa o poina o likie o la vaina I ona pone what's le swing o le o lama wa mai la matisa o sao e ma puli la pa na tamai tai o to tele le pa na ta si pe silia tu ai le tama pa mai la e alu ile ami ma amani file tau chala titi o ita chole chupula na la iti o na iti mosi au suki fighti figa ele tai uma leva sem aiva tu neilo na winga ita ubale ai na oh jesuna ma ailu mailina ule amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu ese ole fili wa ole ale tama e ma ini le ite u ma ba sunga la pageti jesuna ma ailu mailina ule amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu ese ole fili wa ole ale tama e ma ini le ite u ma ba sunga la pageti jesuna ma ailu mailina ule amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu ese ole fili wa ole ale tama e ma ini le ite u ma ba sunga la pageti Ya, le tari mai o tātou po kalame le tai au. Ya, whaafonga le pa ia ma le mamalu o le tātou turu. Ya, mai se fo i alo ma ta mai tai. Ya, o lo au tau ina le tātou university. Ya, le o to mai mo mai le tai au. Se wa, i le upo le tulu se wa mal maunu fonga tia. Le wa, ma whaatasi atu nei ma se uso finisi, tu ima seve. Ya, po le fo i o lo o. Fe ngai tolu lava mali tiute lea. Ia o le tu whaatasia leo whaamomonga e ala yata. Ia o leo pue. Ia, manisi lava vaenga. Ma roso e fua e lau. Mai lau am. Langi mai lau. Te vita. Ia. A tonu o leo a o meritato po kalame ne fui vaenga le tai au. Ia, o vai mai. Ia, wa e nofu to atasi. Ai sa o vai mai le nei le tai au. O e whaapia. O e whamanuia I whainga lotu o le so, o nei whainga lotu. A lea la o vai nei, o le whape so o mai ma le
Faculty of Education. Ia. Lea la ua le sau le ti. Le sau jes. A lea la sau le hei tau ti. Ia, whaftai. E lea le head of department la. A le head of development. Ai sao le a filis. Ia, matango fine tau. Ia, mana ia fo ne tau. Mai mo mai le tulu. Te roe te le o nisi fo i o la tau wa. Wa le o toi mana tua mai le. Ia o fōringa la le lunga o tātou television ne tau. O te tala nā le wa arangu ni tangate whai. Whitau i le lau le lei o lau ni. Ia, le whawhong mai le tātou tunu. Ia peo na mai atu le si vaenga o tātou pokalami. Ia le antou whawhonga iai. Ia i tūlanga fwoi o lo iai le au nanga le tātou lau mua o ngā tau sā mua. Ia peo le whetala iei, le whetala ngai ata iau. Ia matiu. Ia tautunu. Ia o le ri whai au ngasinia. Ia o le tātou lau mua. Ia mo le atu fwoi le nganga whaafitai. Ia i le taiulu. Ia mai se fwoi le au whai ngā luenga le tātou lau mua. Tau sā mua. Ia mo le au nanga. O lo whaatino inga tono tātou universite. Fidis. E le mele no whaalungo iei mai le asona nafi. Whaasolo mai ai nei fwoi le tae au. Le woto o so fo inga fa mai de fa nga tu pc. Wa te roa e ono fa ina fo il tato investi vai ngai. Ka tia tu ranga le. Ma to ria o le teleopo. O ke va ai al tv. E la le ad le so so ai. O lo foi fa fi ile. I fo ringo si ti na le o sa ia. Se e before like no mo ku pe vo i. E so ku pe kau fa se se o ku pe. Ke va ai le fo mi. Ui ya. Ui ya le popole vo ile le. A le fa ku o fe ka bo be ku. O mai. Yo fa ka ka pisia ko inga ma le ma ka mi kia. A o me le ngia ka ko. E ma ka udia o le ko ngi pili. A le mau ala ka ko. Ro nge pa u ya ka ko. O lo la ia le ka ka le fa pe so ia le ro po nga mai. A le ala fa nga ka ko. Mau ai ro ka ko. A fa pe ala e fia ku pe se nga mai ko i ko ngo pili ko mai ki. O me nga ia la fa inga ke le ka ko. E sa o lei filisi tūlanga le ia e watu whawhautuanga e fo i le pa i o le tātou tunu. Ia tanga i fo ma wa ai le iane ia se leni nei wae o teiloa. Ia e se whaintai me se lava la i la tau i o lo o whatau ia o lo e le market. Ia po o whale o loa fo. Ia o tātou e fo kako cafeteria po tātou whale inga le o lo i lalo. Ia vaenga whapena. Ia matanga lai fwai ia le pa i o le tātou tunu. Mai se fo i tātou universite nei. Ia ono leo hoto i sau wha mai. O le mea pe mo. Koe sau. Mo koe sau. Ia kai pe o le wha mai uri. O le pōre ngā la mei kau ke pōre ngi i kako. O ngā ke ua amai a kupengi. O le kaka ke pōre. O le kakua whaka wale. Alo ki ka kou pōre na ko ngi ke o kupe. Ro ingai o ko i le PSP fola kon kupe a whabira kala. Kupe kau whase se. Ro ingai o soro le pō whapia. Uia. O whia mai ia. E rua la me ei. A le momo e mere po kako. Ia, o kuranga ko sa ko e kuri me ku pe ka vasi. E sa o le ia. Ia vai le i fo ta tu pe fa pe le na lu ma cho le a skip. O le popo le ngala pe adu ma tio skip. E mau wai. Ia. E mau wai. A wai la ku ngi ku a vela ku pe le. Ai avanga ku pe ka ape fo ia. La wa ron ku pe mo. A o ku pe se de ku ngai. Ia o whautuanga tātou pōkalame, i le pa i o le tātou tunu uman whaafunga mai. Ia se i vai ane i le whatulanga lea. Ia ne i te i fōi ua, wei e se mawhatia, o se tasi fōi pēa o le tūlanga lea o le whale. Ia pe, e whamaasia se tangata fō. Ia, pēa whapē o le whale o loa. Ia a lae o loo iai tūlanga i o tūpe whaase. Ia, Fatalo fatu i le au mai mua mai Australia. Filis. Ia, nisi fo i o i lātou sa au tauina tātou universite. Ua malanga atu i atu nu mamau i Australia. Ma New Zealand leo lo mafuta mai i a tātou pōkalame le nei tai au. Ia, fatalo fatu fo i. Ia, i
ali matamai tai whaiaonga, wau te iroa. E ia te me malolo, e tātou aonga tūranga lua ma o ngā ia mōlulunga. Whamai o lātou, i tā role malolunga fuilele. Ia no angero, li runga o tātou Facebook page. Ia, tātou NUS broadcast. Ia, ona mata mai rea. Ia, o a fo ini tala mali, a fo ini tala e ono sila fia, e fo i tūlanga o loo iai, ia le whaatino ino tātou au onang. Ai mara se fia fo fidis. O le fo ia tātou whai a onga, ia mai a onga tūlanga lua, ia ma onga maululunga. O leo loo awai mai tātou pokalame fo inga lo le whalau tele ina o le tō mai manga wa. I sau whainga o awa onga, po le vaenga leo o tau o le upgrade. Ia, e mole atu ai le whawtai tele, ia i le fina au. Ia, ma le lango mai fo i o le tātou paanga le mtanga luenga o tinama mai tai. Ia o mawhai ai ona whaatino ina, ma whaatupe ina, ia lea tūlanga. Ia, e toi si ti ai le tō mai manga waa. Ia, ia wai, e pei o le tūlanga nā David. O ni le fiafi. I te wa aila te me tū ua ia o ngai ua ma tū ua lewa o ngai ia tūlanga lua, ia makorisi. Ia ona ngai me rone nei whaia o ngai toi ave pepa mo le whalau te leina tili o le tō mai. Ke ta te wa ai nei whaia o ngā mātutua. Ia, o whaia o ngā laiti. Ia, o le whinau. Ia, e mole fo i le whaftai le vaenga rea le mesk. Wa pe o la kou ia mo meisi skorsipi angai whaia o ngai a ringa. Ia, aka ke wa ai a ma le alofa fo i le. Ia, o isi vaenga. E uma le vasinga. Ia, wa pe o la kou le whako au me le fiafi. E uma le vasinga le fiafi. Kake vea kou. O le su e lifi. E ke pasi aku i vai kele. Ke pasi aku i vea. Ia, o le kau sua se li fia nuai. Ai pau ni mea fia rei. O uma langa vasinga. A taimi lea o le fitu. Ia, le fitu, le valu. Ia, e mo moli atu lea ngā ngare wha malo. Pe o na sau no fo ia filisi le nei tai au. I tātou i sunga i li i matamai tai whai a onga. O lo o auto wha mai nei pokalami. Ia mantua. Ia e usu tai o le fitu. Ia, wai awhare valu a mata nisio a onga. Ia o nisio a onga a mata le valu. Ia pore hiwa fo. Ia ai o le whai a onga e usu po. E ala usu le tai o le fitu. Ia, ma e a ia whatinonga o ngā luenga i tono whare a onga. Ia i lei tū la awhare lua. A ngā i le tōru. O nā ngai mai rola i e tātou pokalami. Lono mingo. E aso ato. A whai nā usu i le whare a onga le fitu. Ai to a mai e wasenga i le vatu. Ia, bo ova ma. Bo ova ma le malusi whaatulanga i nora tātou soi fuai. Le aso ma le aso. Ia, e malolo un sa. Ia, e le tari sonunga. Ia, o le nau ta inga lava o ato sunga. Ia, li i matamai ta i whai a onga. Ina ia, le lei le whaatino ina o le au unanga. Ia, i te tono tātou wa onga tūlanga lua. Ia, ma tātou wa onga mauralunga. I tono tātou wa tunu. Ia, e mo mole atu foi le wha malo. Ia, i tātou pāanga. I tātou education sector. O lo i aile. Maenga o wharapu tonga o tuspasi tau uloa. O le Samoa Qualification Authority. O lo tai mua po o pulisili ai. Ia le tamai tai a le li whanu. Esta Manila. Ia, whatasi e fo i ma le tātou tanga luenga wa onga. Ia, o lo o pulisili ai. Ia le fionga e afumasanga. Dr. Caroline. Ia mo moli atu le whamalo. Ia lua fionga. Ia mai se fo i mamalu o lo tō au wa. Ia, i le whaatino inga fo i o ngā luenga. Yo whaalongo me ni le amtanga lo pokalame o e whaamalo i le tin fou o le FOI. Sa o le finis. Le fionga ia alo. Si lia, pausis. O le whaamalo ma le whaafitai le whinau fo o le FOI maari o le tunu. Ai mese o le tātou lamu. O si lia, na whaia onge tau i wharekta. Whaia onge kia o kurisi o wharekta. E i lore leia la o si lia. Pawale ka miki ka mai lo singa. Me fa ke le ka la si di ke au pa. E sa o le o se
o se tamaita o se tamali I fo I o le tātou tunu wai longa lana au nanga I to tonu fo I o le whaalapu tonga nge o tau awa unga I tonu o le tātou tunu a mata mai lava I la loia o ngā tūranga lua se ia o mai te tonu o le tātou university nei ia o se tamaita I o se tamali I fo I o le tātou tunu ia wai umai maona whailonga maulu mai atu nuu I fafo I isi o university. Ia lea lau papale mai nei tūlang. Ia o te lo se tala fia fo I mo tamaita. Inyo. Ia. Ai ese la u tiro le maununga yo la u wa ai asiri ai. To faya alo le tūlanga lea le tansolinga o faya onga. Sa o le le. A e sila fo I la asiri. E le tai eva I whare tong. O le sei, o luna la e. E tū mai a, o le tamaita I whaia onga. E avela na wha mua. I wa ainga tangatalo te e misi o tamitia onga. Sa whautuanga fona o te whaalonga I televishing. E o kia siria o la e o whaia onga. O wa e kasi alo ki kiro e lor whaia onga. I ronga la e maronga. E sa o le filisi tūranga lea o I e loa ele tamari anga o le ali ima le tamaita I whaia onga le ngā luenga. Po I e show ele professionalism o le whaia onga. Ia ala I lona la e. Ia o te ilo se vai ngā fo I wha mawhai tonu lava so se ngā luenga. So se ngā luenga lava e wha atino I lava tūranga lea. O le la e I la e tala whengai. Ina ia si tia ma ia I loa I fo ia o se ofisa o loo ia se mamalu ma I tūranga fo ina le o loo whaaloalongia e tangata Avere ta whamalo I lea fo I tamari o tatou la mua nei sa o le lei ia ta whaasolo I fo le whamalo I vaenga lea o tatou malo pipuinga ia e vaenga le vaenga lea a whaingoa I sila vaenga ia o le pule o leo maripu wa atu fo I se o mo me o leo o leo e leo lai lunga leo wala o leo tono tātou rutoa ai a leo la kamele le koe leo ka o le pule o leo ia a o foi le pu e pule la ko a momoia e pule fo ia le po ia mo ia tu le famalo ia le fiunga tuala ia ma se foi le to fai atu pai ia mo le vaenga lea o le tai ina fo o tātou vaenga o leo I tono tātou lau mua ia ai o se tala fautua fo I po se fautuanga tua e li ima te maitai o le tātou lau mua ne papai ngana ia alo lofa so soani ifo I le ngā luenga fo I o lo whengai fo I manisi o lau whenga luenga ia o lo to fia ia au nanga tāua ia tausia tātou tūrafunu wao le si mea le e rina whaia tātou leo po tātou security filis. I le mea lava le peon tāu ko sia pokalana. O le 5 tangovan. Ma le whaleanga mea. O le pui ngā o tātou mea tō tino. O lo whaatino I ngā tātou o mlang I tono tātou university. sa o le tūranga le o le 5 tangovan. Wa whaalonga whale I ku fo I le lea lau whale ula whale le whasinga whai. Kango ai le me ke le hilo si le me. E no le me mo e le. Kango le se me ma wai oi ya. Ma wala le malo pui nga ko ka mai ya. Nga pa fo ya le be ko e mo foi. A wa ko sa kong. Ya na ku me fa foi nga, se ronga sa ru ku mama lu ki nga ya. Fa kanga oi. Ya o lo ia ida mal se anga o tātou vaenga le. E me whai o na tāu fia o I whafu ma le tātou lotoa. E le whai o na tō whale mai. Ia o vaenga lea. Ia mātua, ia whautua ifo. Ngā e le au ia le tātou pōkala me ia le. Ia le pa ia mal mamalu o mātua ma le tātou tulu. Ia e whautua ifo I lo walu. Ia I tūlanga mā mionga le tāla whea ngai le. Ina ia aua le whaia. Aua le whaatino ina. Whirisi o risi mea ai tātere ia ngai le tā malolonga o le. O le nei taia. Ia wā le whaatasi mai fo ia le sui le o le tātou wā o ngā po lau mua le maritime. Lau mua le maringi. Le I song. Ia wā le si tūlanga le iai. Ia le o wātua whanga solo ia.
ia nisi fo i alo whanau o tātou tunu. Nisi o awanua i lungo wā. Le o whanga sori whafu. Te le awanua i o a. Ia o le sina tā ua tātou pokalame nei tāia. Ia o le whafunga mai a mātua. Ia o le tāpena maua. Wa iai nisi o mātua. Ia o lo iai alo whanau i vasenga sumatot. Tau sanga fōu ia. Whanga solo mai lunga tātou lau mua nei. Mo tātou university. Ia aolo o e manino. Ma mala malama. I tūlanga e ta tau ai o na tāwhia. Pe anga waaro walu i te tonu o tātou lau mua nei. Tā ua la le whaafonga mai a tātou tunu. Mai se mātua. Ia paolo fwng whanau o lo mau mai tātou whasa launga le nei tai au. Ia le pokalame lea. Ia mara tātou waenga o mani. Ia ole whaftai fwna tātou lau mua tai i munu. Le au tau ina fo i o i la tau a miso alon whanau o lo au tawa mai. Ia mo le sa i ringa lumna i le lungo wa. Seila i lungo wa. Ia wa tele o nei alon whanau ia. Ia lawa maua wa ai whafo feo ai. Ia ole tamai titi ala ia i lo nei a whinau. Ia rua tūroi whafu. Ia whenga ruenga mai whamaoni. Auar se reni e tau se nei mātua ma ainga whamuri atu. O pera ke mio mai ka mai. Sorry. Wa ai o mea o ngā. Sau mare la au ke le. O le TV ke le. O le tāwhari ke le. O le kāwhari ke le. Whai mai rau mapuno. Ma le whari ke le ke le. Ia o le vaenga le nā. Ia tā ua le si so o le tātou pokalami. Ia le whafonga mai le tātou o tunu. Ia i le vaenga le nā whatata noanga. Ia ma le tātou lau mua o le malingi i mulunu. Ia mo le taminea la whaisa tātou malolonga. A tau taliu mai. Ia ona sooli o tātou pokalami. Ia maanga e tulo le whai unga. Ia o le tātou mafutanga le nei tai au. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava o na fulumā o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu ma lima. O le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mamā, whasau i ngai leola.
te whatara whātu le, te riu mai o tātou po kalame, I lona vaenga whai uri ni tai au, ia, te rofi risi o lele ia wai mai lava ia, ia se sui fu o tātou lau mua I mulu, tātou maring, ia o te iloa ia, o po steimi tau mai, e vaenga tā ua, e tau no o ia tā whatata noanga ni tai au, pe o risi vaenga tā ua, ia lena tā ua ni taimi I musolo, o tātou whainga lutu nei le, Sfumalua tas, ia o lea la tai tai ia ele whailau tusi o kare se so whatas, ia le sunga ia Reverend Maunga Motu, I nei le sfumalua, ia tātou whalsa mo, ia talo atu fwoi, whai fwoi nisi o le malu o le tātou o tunu, o nisi fwoi o mātu o le o tūrata mai, ia e whia wai tātou whamoe moe lea, ia su mai matala mai au. Ana ia tere tūlanga lea, ia o le taptapua ia lau fwoi o Whaiwa fwoi matiute o whengai ma tātou la mua nei, a misi o na ialong whanau ia o onga. Ia e ta tau lau fwoi o na iese tūlanga whapea. Tau lau na iese taimi whaafoi e whaafitai ma lewe inga lea ni. Io, wāti ute mga ruenga, a misi o whanau ia onga I lewa yasu. Ma lewa yasu. E sa o le ia whirisi tūlanga lea. Wā le si fwoi tūlanga lea whamarusi e ialong whanau. E me o package e me o fatas o te talo ma le fa maoni e fai me au wa le se nga o te talo ia ele o to anga fai me au wa o le si tu langa e sa o na fai ro e ta jo wa le o lo ia I ta jo fala wilo e le ta jo poster tu la lo tamaring matua I whanele tua I o tātou posta o lo whara wiloa ia tātou po karamene ia o lo luma I tātou notice board I lalo le foia ia o luma foi o notice board a kako faculties ia maisi a kako sense o le maua whirisi ia o le aso leo la malanga atuai ia le fionga I le suipursili ia le fionga I a pesta Dr. Desmond Liang, ia male lātou au waa. Ia mo se whātatat noanga leo la whātino inga le moteri sa la whai. Ia I le aso tai au, male aso whawait. Ia e tā ua te lele vaenga lea. Ia I le awa I atu o le fionga le suipulisiri. Ia I le moteri sa la whai. Ia wale whātatat no inga lea. O le fuafuanga alualu mamau ale tātou university. E mole le nganga whaftai le fionga le ripulsiri. Ia ma le pūlenga foi ia mise o le tātou laumone. Ia, ti ngala foi o whengai tātou tunu uma le Covid. Ia mise foi o le tau whainga o tamau ainga o se tātou tunu. Le foi le ima wastara le tupi. I whainga maru. Ia lea lava o apa pe ia alu pe luma le tau whainga o tātou university. Ia lava o whatau nuu pia nei ngā ruenga ia mnei fufuanga alo mau. Ia wale atina ino si tātou laumua ni. Sa o le virisi wai pe ona sa unua le fionga pulsiri. O le fufuanga alo mau le a tātou university. O se fufuanga fuilele ia iaian ni a tātou fale a onga mautu. I le motutele I sa la whai. Ia le ngatara wa le whailo mai. Ia o le tua sau. O le whatatana ngai whai le tua sau I le aso atai au. Ia aso wharaile mai I salolonga. Ia ona toi fōi mai lea o le whainga malanga lea. Nono winga. Ia le mai moa le tātou atunu. Ia le ato uma o lo pāpā au le tua sau. Ia mai si tātou tuma ia tau latane anga ian e tā ua whirisi vai ua tere whairo alo manatu mo so whina ngalo I le mafuanga fo e whaatal tanoanga le si tātou au malanga whaari fo le ia e o la fo I se manatu I le tau mwhainga si tātou lau muaina ia whaatu hina sa tātou la lai sa vai I whaingo fia fo I mo lātou sa ole au te lo mātua o tau isi vaenga tā ua o le whātatanoanga le ua te roa te le alo ma whanau mai lea fo I tū o le motu o loo au tau wina I te tono o le tātou university nei o I le tātou whātatanoanga lea
ia e momoli ia i lo manatu nei lo po le si lua tolu tausanga ua iai se tatou se tatou senta ia po se tatou faleaʻoga le ituasa ia la faafaigofie i matua ona le toe se popole ia po fea o le anofo aʻoga ai lona alo ia i nei apia pe a faapea foʻi e sau e aʻoga i nei ia o le ala lava la aʻoga lava i o i le latou faaitu ia tatou foʻi sa lologa ia o le asofarai lenā o le a oo atu ai ia le faatatanoaga lea afafioifo talaʻaau ane i le tatou mafutaga lea faali sou manatu ina ia mafai ona faamauina ia ma matimati ai ia le galuega le tatou university i le fuafuaga alualu mamao le filis mana ia ona nofo ale o le matua ia alu lo tamititi vai atu toe foʻi mai sa o lelei alu le aʻoga toe foʻi mai a o le mea la lea ua lea na o i nei a tatou a malaga mai la le tamiti aʻoga ia vai aso atoa ia a lea ia seseleni e pasese toe foʻi ia ua alua ia ma le weekend toe anu ma le siva ia so ia e fiu fatali e le sesega ma siuga alii foi toe manatua ia na nofo a siuga alii foi le savai i matou motu savai a sau le la tama e aʻoga kimila o ia le politek o saugi la le kamiki o e goka sau le kamiki ua alualu le aʻoga ua fiu e vilivili mai mo lē koe ufa mai o le laʻuma le aʻoga ia ae o le asoga ua oo ku faiga auala foi lelei oi ina mea leu faaloga kuala le faapaʻu a le kokolokoiga ma le lomakua o le pisapisa kamiki Wai vai ai ngoka. O koe foʻi e ko fa ku ro masi kamiki a finga a wala le fai ko ya ku ro ma le lomakua le o ko inga lomako tela ku ia vai pele o pero si o kali ila a do ku ro ma le lomako ma fa ku o lo fi o kamiki o e ngoka le ku le masingi le fa ke o le fa pa pai me foi o wala e vai ko kamiki wa ke a ko ki ngo e ngoka le masingi o wa sau ro ma le lomako mi mika a ko lo aya mi e sa o Siapa kamu yang hoka? Kalau buaya, kevayo ye, kuai keke umur tinggal masih. Kalau ada sahu umi ni, oh nggak, ya mau ya bayar kau ngambil ni mo. Ifakan me anak kau keke tinggal masih. Sahu baru. Tahu lah lu so ting. Kaya kira fakan buang ada ya lu ini. Tahu lah bayang ada. Ina ia no foi o maunga wa umi foi ngasa ia pauranga me mo o la ko o que é que o foi mai o le macho mocho o te ro o le por bao ale o e fi ro foi mai o le macho mocho o te ro por la pi tanga mocho que ro le leva como o six sengi oi io ia mo meu o ta inga o lo foi inga ngo inga le a fa pe fa ku ka ko la sa vai Masalah ka fa ma vai la o fo mo sa wa ye wai mo silfia ja jo chulu o lo e fa no fa nga luenga ja jo university ia o lo o fa la wilo i lungo le ja jo penga cha fa ilangi penga fa mchalanga ia o le ja jo pule por fa tonu le o ja jo la mua i sala fai isa le longa ia afa pe o e te silfia ia e tanga va mo le avano ia tu si tar sanga mai ia ona ilo foi le ia tonu o le ve ma se to finga mua foi le o tato university ia i de va ia le ia o tato meto tino ia male ma tato ngaluenga o fatino le motere sala fai tatu ana o le tatu wa noa o le pursili o le vai ngor tatu lau mua i o e vai saula kusi a palai ele leila foi kui le vai au leila foi kui pui e que va qua vai ele leila ave masin fa mole or kanga kai va ai ka ko me ko kingo sa vai sa o le lei ia ma le wa ta wa fai u ful ta po kala me ni ja ya ia pe o le o tu pui fa ata ua lo tui pui ko kasi lo koi ko kasi ko fa so koi uma puia wa uma u le so luos fu matolu o masina lewa masina le utona
na umaya lo suma tolo yuli na mai au mai o tu inu o lo fa ta wa ina o le tui po le wa e fefi o le fa ta wa ina e te roa i le tele o whamtalanga whirisi. Tele o whamtalanga whamai o le vaila au e a, o le o le tui e a. Ai e te au, o le whatau e nga i a te au. Awane a vea au ma se tangata e ono pipisi e le whamai. Ai a vea au o se tangata e mawhai ona upuipuia e o te alofa moni iai. O a uo i a mese o le tātou watunu. O le anganga fo ina o le tātou soifo malolo inga. Ia e talo atu. Do it for Samoa. Do it for your family. Do it for yourself. If you want to succeed, you must study hard. Yes. A manga o le kui. Karia ki nga. Nga, sa o le le. Sa be ki nga karia. Sa o le le ia. If you want to succeed, must study hard. Study hard. Mana o le tui. Taria tinga. Mana o le tui, mana o foi o le mau ar COVID. Karia koi. Karia ki nga. Taria tina sinta mai mai ni a. Sinta mai mai ni a failo tui ia lava lau malolo. Ia fa fonga jajo tunu. Ile nei ja jajo pokalame o Maleifua Mai. Ia le vo fa fonga nisi o pokalame e me se foi o nisi o fufuanga o nga luenga jajo university o lo fanga solo nei yaso, ma nei vai yaso. Ia lea ua mātou mwhai lawa lolongo puiari i loto pa ia ma loto man. Ia le mamalu o le tātou wa tunu o whaafonga mai. Ia tunu e i tu e fia le lalangi. Ia a mai se fo ia tātou wa tunu i Samoa nei. Lo mai mo mai lunga le tātou TV valu, NUS TV. Ia ma te wha malo atu nei aso o auto whaiva o tō tiute o le a whenga iai nei aso. Ia whaatasi rea li i ma outou. Ia alo matamaitai, alo ma whanau, ia o li i matamaitai o le tātou universite o lo au tauina. Ia ma te talo ia manuia o tau whaiva, ia maua o tau le loto whiniwhinau. Ia ma le loto ina ia mawhai o na tau nuu le wha moe moe. Ia ma tua tausi, whirisi, whaafonga mai ia i runga o le tātou pokalami. Ia i momoli ato ma lo whaanga. Ia ma le uso ne ia whirisi. Ia o se upu fo i wa pa o papa. Se tala fo i wa le tau tamari i lau tau whaafonga le nei aso. Ia ma te matua atu i ngā lo tau pa ia mo lo tau man. Ia mai le pulisili. Ia le fionga ia professor Dr. Alec Ekeroma. Ia o le sui pulisili le fionga ia pesta Dr. Desmond Lihan ma le pulenga. Ia le pule whatono le tātou universite le o whai ngā luenga mai mātou umanei. Ia mātou te whaamanuia ato o whaiva le nei aso. Ia sao mauli. Ia au lia le aso fōwata au tātou to e wheloai. I lunga o penga ta whailangi, o penga whamatalanga, ia ma tātou TV. Ia mo moli atu ai so soifua ma so mātou wola. Ia manuia tele le nei aso. Ia soifua ma ia manuia.